Nuabema Kofi Adomah ehu beba asema na se wo be hia akwanhia se ka journalist a wo pechin anase wo bo adwuma pa wo Angel FM a Kofi Adomah yo bi a ye ka akwantuo pade a wo tu kwan story bi e beba Kofi Adomah ne yinpa edi kan se wo hifa kra se plane kra na wo so funo kofa sa report ne ba Kofi obi a wo bon ho modern pa e wo journalist adwumanim na nansen okọ eye doma eye afahye bi ekoso wanka eje okọ akofa bi aba ne nyina yenya bi ahwe na ensohwe anase esen bi ekoto eye Kofi Adomah na nyina ye kekase ya bonani tuo ne enya mu nkyiremu ya fiansa emu nkyiremu pefe kwan ye fa so a tuo ne kan no sene na wo ya ema tuo ne kan ne nyina Angel for agbaburum akofa ba kwan ye fa so a enne Kofi Adomah etuo kakra ebogu nani a ama oda ayaresabia no ma ye nhwemra Jesus. Yenua yenene dijuma wo ha Kofi Adomah, director of news nansen mountain and county amanfo bebre ebusa na ebi etrese ede na atono and a comment bebre so kwa abonten a emunchiremu no emfree aha officially ntino na amana ye den se ubetimi agina so akasese na ekoso batempanyimfo a omo adwuma no mu ne abusuafo nso dodo na omonso etimi atoto enema yi na enano pay na ye enra obehwa ye the statement eba ya ye kire se okocover adwumadie bi a festival bi e course said in adwuma mu city na in the line of duty na BBC ya ema ye nua no ye geneto aya sabia kakra me oguso asabre ne ho edodo no onhyeda enya apomuden said there was wonya no na to clear the air what exactly happened, you know, and adwuma no mpanyefo aye ne se ene ye mamanfo na ne ka no ye ka ye hu se de sitie enti ohwa eye adwumadie course eye festival course wo Doma hinkro empotem na adwumadie no course akofi koya sa eye priano ekosie enti ye pese ye hwe video no mo amowo TV no de course no nie eye festival or cover okuta phone na masketry na yeto no de atudrogum na ye pai no pepe no sabri se ohene bi na eba na ye frɛ Kofi se omra metwa ti wo hu ba bi a ono egina no aha se omo kire ne ba bi a onyina this is the first time video no ababonten so kujina the auto masketry no according to reporter obodi amaye no but the auto masketry no nsani fa so no say onko jina benkum mom enti se obehwa Kofi free nifa no so e no okọ benkum ho no na masketry na etuo na ayeto no nipa no e de hwe na chi mom ba bia Kofi ejina no pacha we first one ye bebo second one na mbehu na clear ti e wo nanim na etuo no ode ekoboy na chese said ye ehonsem tie eno no the otu etu no aha ono enie ono na chire said ye enti Kofi na ejina ne nsani fa so eno ka che ne se onko benkum anti Kofi nsa nie se obehwa mo amo hwe video no mo amo Facebook Kofi nsa ne pie wo ha okuta camera fefefe bi no eno mo director ne se onko benkum mom benkum no so na etuo no anihwe enti ehọ na ma Kofi no aha ohun se ona ne nsa pie no nti afi na okọ se ono de okova nti ba bi a ye tutuo no mo nim tuo no na mbeka se aha na gina na ye to ebebo ba bi a na tuo na nihwe no emom na okogina ya omo kire no nti hwa ye nyi second one aha na obuhwe ya am se wo hwa ne camera no pacho mo we no last one enti obi na eba na omo frɛ ne sɛ ometwa enti o twa no
and omo directing say baby ogina no nye enti onko pacho momo pause wa hama me bo pacho monko machi kakra debi monko yes o share aha say no eye de okutatu no ode a kire ne sabenkum sa bre na Kofi no woni fa ho baby a unhu no enti ono direct say onko baby a eye ni sabenkum na etu na ni hwe no na Kofi ni move ye ba na onim say ho na beko enti ade na hwe nanim straight na pacho mama me second video no mama me second one na eno ye from the back no the auto tu no am say e ball Kofi ani no minim say ohun ye say wa hu wan hwe na chikra na otutene ye me pese Nicholas mo pacho mama me second video no mum short one na eno mum tre incident na nkasa no ti nana afina ohun say de ade ne te etuo no short close shot etuo no hwe owo nanim nti amase say no nani a odi hu ade ne de na onse amanfo bi ka se yehu se okodwumadie bi ase niama eto no woda no ye hwe no Adomah hospital na doctor for no refer ne to sunyane na omo fly ni to Accra no am se wabeksia ko Dubai enti within that short time no enya asam ketwa hwe etuo a ejawom na atuduro gum nti obi timi ka se ye short a ebi asenka obewu enye bullet very good ba eye short ba enye bullet se gunshot no de niam bebre ni edi gum we ne musketry omo fire during festivals ne celebrations no na wo hwe acha omo hwe eja ohun se eja free mbai se eno na ma atuduro na ma eja eba se knockout ya yetwi ye de campro ye ne de bibi de carbide ne de bi agum ni aye eno na ma eja no epie but se ekoye etu papa aye bullet pese ne ade no eja mpie o bullet ni pie na we na ya amamra de eja na de pa ye fa bullet anase etu aboba engum atuduro na obi a ohu atuduro da no eno be kase bia ade na easy atuduro akasa sa de tie no se uhia mpa etumi hwumu osare bo a uhia ewo punching ab tina mo hwe no medical ma mo say viewers discretion mesremo second video ni second one we na ubehu na clear pacho wahu eya mudu amoma me pause na mo hwe the distance between ye nuane ni tuo no ntiti sa de ye di tuo agina wanim na ye shutu ti ha no buhwe yes nyankopon se wo ma no speedy recovery sene be ya ne ho beto no abehwe na busua na ye ka journalist for wo ye adwuma pa Kofi eyobi a wo kan obi nyankopon ensa ne yare emfa ne meka yensa so ndwem akram